Yn rhyngwladol erbyn hyn yng Nghymru, Edward Perkins sydd yn wyneb cyfarwydd iawn ar y maes yma ers y 60au, ond o'n i ddim nôl mor bell a hynny rwan, Edward. Mae mapiau'r byd a'r baneri bach sydd yn y mapiau yn rhoi rhyw syniad o beth sy'n digwydd fan hyn. Wel, mae'n un yw'r derbynfa rhangwladol. Mae'n mae'r ymwelwyr o dramo yn gallu dod mewn, a maen nhw'n gallu cael bethodyn, a wedyn mae'r stafell fawr lan loft iddyn nhw defnyddio, a te, a coffi, a rhywbeth i fita, eistedd lawr y mwynhau, a tym bach o, dwedwch, amser maen nhw ddim yn gerdded y byti, ynddo fe? Ie, dwi'n credu bod yn hyfryd o syniad fod na rwla i bobl sy'n dŵad o dramor, fod na groeso yn arbennig iddyn nhw fan hyn. Wel, oes, a war y teg i'r ymwelwyr, maen nhw'n talu yn llawn iddo mewn. Ie. Dyn nhw ddim yn cael hanner pris neu rhywbeth nhw'n talu yn llawn iddo mewn, a wedyn maen ni yn gobeithio bod ni'n gallu rhoi croeso dda iddyn nhw, a cael hanes o ble maen nhw'n dod, beth maen nhw'n neud, a ac yn cwrdd â rai bobl arbennig. Ie. O'n i fyny Grisian gynharach, mae'r acenion a'r ieithoedd i gyd yn un cawl mawr fyny fanna, mae'n ddiddorol iawn. Ond war y teg, maen ni'n cael lawer ymwelwyr o iseldiroedd, a mwyafrif ohonyn nhw yn siarad Saesneg yn dda iawn. Ond sawliaeth, da chi'n siarad sawliaeth? Pedwar, ie. Be di'r unig? Ffraneg, Almeinig, Cymraeg a Saesneg. Iseldireg? Na, dim to. Mae hwnna bach yn galed i ddysgu. Ond faint o bobl sydd yma o wahanol wledydd? Lan is nawr, mae wedi just dod lan i 1806. O bobl? 1806 o bobl. Lan is nawr prynawn yma. A faint o wledydd wedyn? A siŵr o fod yn agos i degen o wahanol wledydd. Ac os drychwn ni ar y map, mae'n rhaid rhyw syniad i ni. Achos di Australia, Zeland Newydd, ddim wedi cael ei Mae yna fap ar wahân i Australia? Maen nhw'n cael mapiau ar wahân i'r hynna. Oherwydd bod gymaint ohonyn nhw, ie? Wel, rhwng Australia a Zeland Newydd, mae'n siŵr o fod o 200 a hanner rhwng y ddoi. Ie. A lot fawr o Werddon hefyd? Mae Werddon dros 200 hefyd. Ie. Oes yna rhywun o ryw wlad wahanol eleni sgwni? Rhywle sydd falle yn anisgwyl i chi? Wel, mae Anma, beth oedd Burma, mae Anma, mae hwnnw na, mae Malaysia ma, mae Isel Falklands ma, mae St Lucia yn y Caribbean. Ac os yna wahanol resyma pam bod pobl yn dod, mae hynny'n bownd o fod yn diddorol? Rai o'n nhw y cysylltiad, y dyn hyn o'r Falklands, oedd yn Cynefo, yn dyn mawr y Cynefo. A wedyn oedd wedi mynd awyren RAF o man hyn, lan is Cape Verde, o Cape Verde mewn i beth y galw, yn Rhydychen, Bryce Norton yn Rhydychen. Yn un swydd i ddod i fan hyn? Ie. Gwych ynddo? Mae'n gwych. Rwan, mae'n cyfeillus ni fan hyn o'r Iseldiroedd. Yvonne, how are you? Hello, very good, thank you. Pleased to meet you. Pleased to be here. Have you placed a flag in this map? Yes, we did. Let's see. Will you show me where you come from? From the south of Holland. So where's your flag? About here. It's near to Zertogenbosch. Some Welsh people might know it because a lot of veterans came from the 53rd Welsh Division. So they know the name Zertogenbosch. Okay. Is this your first visit here? No, I think about the 7th one. Really? Yes. So what brings you back then? The good atmosphere, the animals. And, any animals in particular? You a horse person? No, not horse. Because a lot of the Dutch people... chicken. And the pigs. I especially like the little ones. Yes. Do you keep pigs? No, we are living between farmers, and we have sheep of our own. Only 3, but it's enough. They work as a lawn mower. And what kind of sheep do you keep? Which breeds? French sheep. Oh gosh. I'm sorry to say that. So what are your impressions this year then? It's lovely because of the weather, of course. Yes, apart from that. Yes, apart from that. It's, well, the friendly people, the lovely sheep we have seen already. We've gone to the sheep tackler for the 7th time again, because it's very funny always. Yeah. And, well, we're going now to the rest of the animals to see what's new or what's lovely. The little ones are always special, and the one with the beautiful horns and all that sort of things. Well, enjoy the rest of your day and the yes, rest of your stay. How do I say thank you in Dutch? Dank u wel.
Dank u wel. Yeah, thank you very much Well. for inviting us here. In Wales we say diolch. You probably know that by now. Yes, there we are. Diolch. And then I will say croeso, a chroeso I Gymru. So I've that on a door map at my house. Croeso. Oh, how lovely. I'm so glad. Well, enjoy the rest of your day. It's lovely to meet you, Yvonne. And success with the rest of your program. Diolch. Diolch yn fawr. Okay, bye-bye.